Dobrodošli na kanal Mr. Drew. Danas ćemo otvoriti 5 kovčega K-pop Demon Huntersa. I to ćemo učiniti točno u 3 sata ujutro. Imamo Rumin kovčeg. Rumi tako dobro pjeva. Pravi Zojini kovčeg. Ona tako slasno jede. I ja bih. Mirin kovčeg. Još malo pa nas je mogla pogoditi. Jinijev kovčeg. A kamo je nestao? Ljudi, jeste li vidjeli? Samo je ispario. Pomozite nam, molim vas, da ga pronađemo. Napišite u komentarima gdje se nalazi Jinijev kovčeg, a ja ću odmah čitati. Pomozite nam, molim vas, inače ćemo morati raspakirati samo 4 kovčega. Pa on je iza nas. Evo ga. Hajde, uzmi ga. Što se to događa s njim? Izgleda da je nešto unutra i to nešto jako zlo i opasno. Ali ne brinite ljudi, ovaj kovčeg je zatvoren magičnim lancem, a da bismo ga otvorili moramo skupiti 15.000 lajkova. Ali mislim da moramo staviti hrpu lajkova jer je ludo zanimljivo što je unutra. Hajde, lajkajte pa ćemo saznati čiji je ovo kovčeg. Ljudi, hajde vi odlučite u komentarima koji ćemo kovčeg otvoriti prvi. Mislim, osim tajnog. Jesi li vidio? Ostalo je još samo 10.000 lajkova do otvaranja ovog kovčega. Ljudi, skupljate lajkove jednostavno nevjerojatnom brzinom. Baš ste super. No, prvi kovčeg koji ćemo otvoriti bit će Zojin kovčeg. Stvarno se nadam da će unutra biti nešto ukusno. Hajde da provjerimo. Nešto jako veliko. Transporter, gledaj, ovdje piše Zojin ljubimac. Zanimljivo, kakvog to ljubimca ima? Možda je to Štene ili Mačić. Hajde da vidimo. Pa to je Zojina kornjačica. Točno, ona jako voli kornjače. Da, čak i na pidžami ima slike kornjačica. A što je ovo? Ljudi, gledajte, kornjačica je upravo snijela jaje. Ali nekako je neobično. Mislim da ga treba baciti u vodu. Hajde da vidimo šta će biti. Dok se jaje ne izlegne, hajde da vidimo ima li još nečega u ovom kovčegu. Gledajte, šilterica, izgleda skupo. Baš je fora. Inače ljudi, ona je pisala tekstove pjesama za svoju grupu, a prije toga je uopće bila reperica. Gledajte, ovdje je pravi reperski lanac. Hajde, isprobaj, za imidž će biti baš fora. O, vidi, i naočale. Izgledam baš kao reper. I usput, ovdje je još i prava DJ mikseta. Dok sam u elementu, daj da nešto odsviram. Dosta je! Tebi ni rekviziti ne pomažu. Daj da ja pokažem kako se to radi. Andruha, tebi to baš dobro ide. Jednostavno dobar beat. Mikseta se ispraznila. Bilo je tako dobro. Izgleda da su se baterije ispraznile, a nama je tek počela tako dobra zabava. Gledaj, tamo se nešto izleglo. Ljudi, gledajte, to je mala kornjača. Gledajte kako je slatka. Samo što ima neku čudnu boju. To je demonska boja. Ja vas uništažavam. Brže gledaj, možda u kovčegu ima nekakvo oružje. Da, tu su Zojini bodeži. Šenkal, hajde da ga gađamo. Hajde! Ljudi, uništili smo demona! Da, gledajte, to je zahvaljujući ovim super Zojinim bodežima. Inače, ti si na početku htio nešto pojesti, gledaj što ima u kovčegu. To je pravi aparat za kokice. Hajmo zajedno napraviti kokice. Wow! Iskreno rečeno, prvi put koristim ovakvu stvar. Čovječe, kako je ukusno! Nešto nije u redu! Kokica je sve više i više!
Ja naravno volim kokice, ali ne u ovolikoj količini. A, odakle tebi uopće taj usisavač? Kako odakle? Iz kovčega. Zoe očito jako voli kokice, pa nosi sa sobom usisavač da ih počisti. A to je vrlo promišljeno. Hajde da vidimo ima li još nečega u kovčegu. Gledajte, ovo je detektor demona. Ovaj uređaj se uključuje na ovaj način. Gledajte, usmjerim prema sebi. I ja nisam demon. Možda si ti demon. Nisam ni ja demon. Možda je Zoe demon. Ne, ni ona nije demon. A hajdemo sada skenirati sve kovčege. Samo ih prvo moramo sve poslagati. Ljudi, hajdemo provjeriti Rumin kovčeg. Tako. Gledajte, uređaj je skroz poludio. Zanimljivo, zašto je tako? Zar je Rumi demon? Ili nam uređaj jednostavno ne radi? Napišite u komentarima, molim vas. Recite u čemu je problem. Hajde da provjerimo Mirin kovčeg. Hajde. Tako. Ne, pa Mira sigurno nije demon. Hajde radije da provjerimo Jinija. Čovječe kako divlja, ali to i ne čudi, jer Jini je sigurno demon. Hajdemo provjeriti tajni kovčeg, barem ćemo znati je li unutra demon ili nije. Tamo je sigurno demon! Ali tko? To ćemo saznati vrlo brzo. Tim više ljudi, ostalo je još samo 5000 lajkova i tada će se magični lanci otopiti, pa ćemo vidjeti što se nalazi u ovom kovčegu. Mislim da će biti jako jezivo, jako opasno, ali ludo zanimljivo. Tako ljudi, hajdemo izabrati sljedeći kovčeg i čini mi se da bi najispravnije bilo otvoriti Rumin kovčeg. Ona mi se tako sviđa, ima jako dobar glas. Slažem se, i meni se sviđa. Hajde da vidimo što ima u njezinom kovčegu. Ljudi, gledajte! Ovo je Rumin osobni dnevnik. Ali ovdje piše ne diraj. A je li nas to ikada spriječilo? Slažem se, hajde da otvorimo. Izgleda da Rumin osobni dnevnik nije baš tako jednostavno otvoriti. 100% nam treba ključ za ovu bravu. Hajde da vidimo. Ovdje je sigurno negdje. Tako. O, gledajte, zmajsko voće. Hvataj. Ali kako da ga otvorimo? Mislim da možemo pomoću ovog mača. O. Ovo je pravi Rumin mač. Ona pomoću njega siječe demone. Mislim da će sa zmajskim voćem sigurno izaći na kraj. Daj ovamo. Spreman? 1, 2, 3. Rekao sam ti da će uspjeti. Drži. Hajmo probati. Zanimljivo, na što sliči? Tako. Podsjeća na kiwi, samo još slađe. Jako je ukusno, a i voće je općenito zdravo. Ako želite biti jaki i zdravi, obavezno jedite voće. Ovo je bilo jako ukusno, ali jedva čekam zaviriti u Rumin osobni dnevnik. Hitno nam treba ključ. Hajde da zavirimo u kovčeg. Očito se nalazi tamo. Tako. Ključ nisam našao, ali našao sam sef. A u sefu je očito nešto vrijedno. Ali kako ga otvoriti? Ovdje je šifra. Gledajte, ovdje je nekakav rebus. Pogodite čija je ovo sjena. Što misliš, čija je ovo sjena? Ja mislim da je to 100% Mira. Ma ne, ja mislim da je to Zoe. Ma ne, to sigurno nije Zoe. Ljudi, pomozite nam. Točno, napišite u komentarima čija je ovo sjena i riješite naš sport ko je od nas u pravu. Hajde pišite odmah, a ja ću pročitat. Dakle, ovo 100% nije Mirina sjena, ali nije ni Zoejna. To je Rumina sjena. Ljudi, kako ste pažljivi. Pogledajte, pa iste su. Da, ima još nekih brojeva. Čini mi se da je to lozinka od sefa. Hajde da unesemo. Diktiraj. 1, 1, 5, 5, 4 4 i 12. Sef se otvorio! Gledajte, ovo su Rumini rezanci, stalno ih jede. Hajde da probamo. Ne, tek. Ljudi, ovo su jako ljuti rezanci. Hoćeš? Ne, ja to neću probati.
Uopće ne razumijem kako Rumi može jesti tako nešto. Hajde radije da vidimo što još ima tamo. Nešto ima. O, gledajte, našao sam ključ. Čini mi se da je ovaj ključ od Ruminog tajnog dnevnika. Hajde da otvorimo. Možda saznamo neke tajne. Tako. Ide nam. O, ljudi, gledajte, ovdje je srce. Rumi i Džinu. To znači da se vole. A gledajte još, piše koga volim. Zoe, Miru, pa to je jasno. One su u istoj grupi. Džinu čak je istaknuto srcima. A također volim i tvoje pratitelje. Ljudi, Rumi voli pratitelje kanala Mr. Drew, to jest ispada našeg kanala. Ako želite da i vas Rumi zavoli, pretplatite se na kanal, kliknite gumb, pretplati se, budite u našem timu i onda će vas Rumi sigurno zavoljeti. Hajde da vidimo što još ima u ovom koferu. Gledajte, ovdje je neka čestitka i skroz je slinava. Izgleda da je Derpi upravo donio Rumi ovu čestitku. Tako, moramo je otresti i vidjeti što je tamo. O, ovdje piše, ne otvarajte tajni kofer. Izgleda da neko očito ne želi da otvorimo tajni kofer, ali čini mi se da to nama nije problem. Tim više što je ostalo još samo 2500 lajkova i tada će se ovaj lanac rastopiti, a mi ćemo saznati što se nalazi unutar tajnog kofera. Obavezno stisnite like, to nam je jako važno. Tim više, ljudi, riskiramo zbog vas. No a mi prelazimo na Mirin kofer. Usput, Mira mi se čini jako ozbiljnom. Baš me zanima što je unutra. Hajde da vidimo. Gledajte, to je balon K-pop Demon Hunters Mira. Mrak! Na, drži! Ljudi, on odvijeće! Hvala, zamalo sam odletio. Koji balon? Probio nam je strop! Hajde da vidimo što još ima tamo. Gledajte ljudi, ovo je Mirin parfem. Baš me zanima kako miriše. Miris je stvarno mrak, tako? Što je sa svjetlom? Ljudi, ovaj parfem privlači demone, a mi smo se upravo poprskali njime. Moramo pogledati, možda ima nešto protiv demona. Što je to? To je Lightstick Huntix. I što da radimo s njim? Upalio sam. Ljudi, izgleda da pomoću Lightsticka grupa Huntex spašava svoje fanove od demona. A koju grupu vi više volite? Sađa Boys ili Huntex? Ljudi, ako vam se sviđa grupa Sađa Boys, stisnite like. A ako grupa Huntix, pretplatite se na kanal. Da vidimo koga ima više. Tako, što još ima ovdje? Gledajte, ovo je koplje Gogdo. Oduvijek sam sanjao isprobati ovo oružje. Tako je lagano. Vidi kako leži u ruci. Što to radiš? Zamalo si me ubio. Ljudi, ova stvar je stvarno jako opasna. Hajde da je maknemo sa strane. I usput, u koferu nema više ništa. Pa hajde da izaberemo sljedeći kofer. Ali nećemo moći izabrati, jer je tajni kofer još uvijek zaključan magičnim lancem. A da bismo ga otvorili, moramo skupiti još samo 1000 lajkova. Molim vas, hajde da svi zajedno stisnemo like. Ako svatko ko gleda stisne like, lanac će se odmah rastopiti. No, a u međuvremenu ćemo otvoriti sljedeći kofer. Džinu! Ljudi, svi znaju da je Džinu demon. Baš me zanima što će biti u njegovom koferu. Gledajte, ovdje je majica i na njoj je print mišićavog tijela. Sad je jasno zašto su u Sađa Boysu svi tako nabildani. Sad ću je isprobati. Čovječe, pogledajte kako je nabildan. I kako je? Izgledam li kao da sam iz grupe Sađa Boys? O, gledajte, ovo ispadne privremena tetovaža svjetlećih demonskih uzoraka. Hajde da ti je stavimo. Tako. Hajde! Lijepimo tetovažu.
Nju se mora obavezno namočiti. Uzmemo vlažnu krpu i ovako prebrišemo. I gotovo. Kao prava! I meni se sviđa. Ja sam demon. Uništit ću vas. Ljudi, Evgen je postao demon. Moramo ga hitno vratiti, a pomoći možete samo vi. Pišite u komentarima, podsjetite ga na naš kanal, na naše videe, na naša putovanja. I na vas, dragi pratitelji. Samo tako će se moći sjetiti i riješiti se ovog demona. Hajde, pišite komentare, sad ću mu pokazati mobitel i odmah će postati normalan. O, puno komentara. Vidi! Evgene, mi te podržavamo. Mi te volimo. Jako puno riječi podrške. Odupirem se. Koji užas! Ne želim biti demon! Hvala vam ljudi! Bolje da skinem ovu majicu! Tako, a mi hajde da vidimo što se još nalazi u ovom koferu. Ljudi, gledajte. Saja Boy sok s okusom grožđa. Baš mrak. Oduvijek sam ga htio probati. Hajde da otvorimo. Miris je stvarno mrak. Ovo je jako sladak sok. Sviđa mi se. Želiš probati? Daj! Kako je ukusno, ali nadam se da će naše duše ostati s nama. Točno, pa oni su tako odvlačili pažnju fanovima i uzimali im duše. Maknut ću ga što dalje. Gledajte ljudi, Derpijeva kartica. Ovo je njegovo klupko. Izgleda da je to samo njegova igračka. A čemu uopće služi? A kamo je nestao? Mislim da sam shvatio. Derpi može stvoriti portal i kretati se kroz prostor. Vjerojatno njegova igračka u obliku klupka isto to može. Bacio je ovdje, a ispala je tamo. Hajde da vidimo što još ima tamo. Gledajte, ovdje je neki štapić. Samo nije jasno za što služi. Zapravo izgleda kao mini baklja. A ja sam našao neku šibicu. Možda to treba zapaliti? Gledajte, gori! Moramo ugasiti. Upravo se baklja pretvorila u ružu. Kako je to mrak! S pojavom ove ruže u mojim se rukama našla neka čestitka. I to je Rumi. A s druge strane piše za Rumi od Džinua. Izgleda da se stvarno vole. To je tako slatko. U ovom koferu nema više ništa, tako da ga možemo maknuti. A mi ćemo u međuvremenu vidjeti koliko je lajkova ostalo na tajnom koferu. Samo jedan lajk. Čini mi se da si se ti zagledao u naš video i zaboravio stisnuti lajk. Upravo sada ga lupi i ovaj će se lanac rastopiti, a mi ćemo napokon saznati što se nalazi unutar tajnog kofera. Pa to je Gwima! To je najglavniji demon! Tako, dok se on ne pojavi, brzo gledamo što mu je u koferu. Piše doručak! Sad ćemo doručkovati! Čini mi se da ovo nije doručak za nas. Hajmo uopće vidjeti što je to. Tako. Ljudi, to su bile otete duše. I upravo ih je Gwima pojeo. Povećava se! Ljudi, Gwima se povećava i postao je jednostavno ogroman. Hitno pogledajte ovaj video, a mi bježimo spašavati se. Bok!